umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo Nosiviwe Mapisa Nkakura ashobora gutabwa muri yombi ku byaha bya ruswa. Ashinjwa kwakira indonke ubwo yari minisitiri w'ingabo. Senegal irahije ku mirimo perezida muto mu myaka ugereranije n'abamubanjirije. Ni nyuma y'iminsi 10 atsinze amatora. Bassirou Diomaye Faye arahirira kuzuza inshingano ze nka perezida wa Repubulika ya Senegal. Muri Nigeria abanyeshuri 10 bari bagizwe ingwate basigaye mu mujyi bakitabwaho n'abaganga basubiye iwabo. Igisirikare cyababohoje bose uko ari 137. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yarahiriye manda ya gatatu. Sisi azaguma ku butegetsi kugeza muri 2030 nyuma yo gutsindira kuri 89.6% by'amajwi. Naho abaturage muri Tunisia barambiwe guhora babura bimwe mu biribwa. Imiryango myinshi irimo kubasha gutegura ibiribwa gakondo ngo yizihize isozwa ry'ukwezi kw'igisibo gitagatifu cya Ramazani bitewe n'ibura ry'isukari.